bigas. Ba, sambok din ba? Wala. At sila mo ko siya. Uy, kamu bayar apa itu jam tapuan. Oh. Ini kau salah. Wanda wen. Nah, itu kaya na. Adi may ako lagi mo. Adi may tama dito. Ito alam kayo na. Sara na nabuk kay nga daw ko sa nabuk dito kay nga tang. Kita yun. Sila na. Matulo ayaw no. Dito kay nga tang bagay-bagay mo hambuk. Yan dah kakitan. Pag dami sa biya maral mapatuan. Yan nasaan maraw nasaan awat. Mayo ni bingkat ka. Nakaw na kurang. Busi ba? Kau ni na. Kau naman. Bos. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buat makowi ako. Bye-bye. Bye bye. Hi. Hindi ko makingatan nila kawan niya ang tagwa ko noon. Basta ako na hindi. Lai la wait ah. Ako na pala. Eno no. Ayat to ah. Tahu mo. Ako rin pagyaw na rin. Uy, kanina ini habas. Habas. Nakkan tulad ako na sa rin na ako magtulog na din. Hindi naman, hindi na ako. Kung magkari ako kanyo siya. Ang yun tuyuan ko ba? Nabangat niya maliit siya. Uy, kawayan ko pa. TV mo na. Sap. Sa piso. Oh, namangiro sintuhan na sinakalong na siya. Magtusek. Alam ko na na! Sabihin ko na yun na! Ha? Maganda ko kanila doon ah. Nahon na yan! Uy, nagtatang sila ako. Peace of kamu hello. Abiado. Bye sob kamu lumang mabiyahan. Di kamu orang kakilana long kamera tutup kok katan. Halo, nah itu macam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bian bay isa ba? Kublaning to mabiya.
May mga big boss. Slow ko. Slow. Lalabay sila. Slow. Aku nge. Thank you. Aun ini ni aun no. Aun na mamasal mo. Pwede po ni ko. Adi mixer. Mamasal? Ha? Ayan na. Ito bakit ko. Cerita yun. Yan din sa mga. Mas record ito sa iyo. Kapi ni Ura kan isa bangon na biya yan. Ha? Kapaman ni Ura. Isan long tali na magpusog-pusugan niya ito na biya pam-pam na. Ha? Iya. Ito ba sabi magpahuhod, sabi on naman isab sa ito biya. Yato. Pangyan on na ikamon niya ito, kutasan magtoy. Kaya na piya, mga Inawan tayo sarap. Katoy maglalangan ba isab? magot tayo. Ito sa nagpangan ng bulo. Basta sukay din sa kasalis.
Ayan, ipasa lang. Magil kung breakan sa magil kung. Ha? Ay, wait na siya. Ay, naman ito ngayon na nakabulak. Ay, kasabdag ko tayo. Ay, pasa. Hindi ka kumanin kipas. Sa'yo, numulong talaga inamam. Sa ni May, hindi man dali na sa sa'yo. O, hindi inaman nila. Ito ay maglarangan ni Sabihan. So, isa ni pag-stop. Bukan na hindi man kunsi-kunsi na mo yan. Kung saan mauwat, maluway na. Mga kabatukan, maluway na saan. Pawagaon mapasok. Ako kayo magbubukas yan, magpapasal. May tawag ita, wala ita. Apa to mabasa dyan? Winawal lang. Winawal ini. Pagpali ba kayo na paulan? Paulin eh? Hindi ko alam ka, tumawag ba ako kaya uli, naman ang katap. Bako lumimat ko lang. Manang kulas yan pag before kare Wala na ako basta maka. Sila nagkuhay.
Kaya bukan na kayo. Kita hari ini sama-sama menyaksikannya. Pakai mic. Pakuling niyaon. Ito doon ay pangayo ba kita tubig mineral? Sa mineral. Kompolon? Mineral. Nakakariba mo. Eh, busong boleh pakai tambok mineral. Mineral puno. Ay mga nagkakulura. Pagkampal ang jawab ay sige ito. Tidak mau pakai mic ini. Austin is. Kita pakai zoom ini betul. Mic ba? Hindi mic ka? Hindi nagpakai mic eh.
Pahit na. Yato na sila. Yari na sila kata kamu. Ha? Yari na sila kaya. Taingog ka mo. Ay mo ko yung mga siguro ng kabuyan. Taingog ka mo. Ako, Hey! pasok ka, pwedeng manipat ka ka na. Pareho to. Yan lang sa upama niya mga taon magdura, gumawa. Iwan si mga asin. Bukong ni gabi asipon na mga iwanan. Bukong mga lingkong nagyari mas. Bukong mga ito na nag-asipon. Asipon na ito, ginawa. Kaya diya, bukong gabi ang piling pangdata. Na, hindi na kita magpawan sa karaan. Jadi kemudian suami dan kawan anak. Alhamdulillah dengan syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Rahman. Lagi ulun berkati kurnia mukmin ayat. Malik yaumiddin, memiliki kekal pekerjaan yaum kiamat. Iyyaka na'budu, engkau menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan engkau ditolong. Ihdinas siratal mustaqim, pandu ibn maramatin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Begitu kami kemudian mengucapkan Al-Quran sudah Yahudi. Waladhdallin. Kemudian mengucapkan sudah Yahudi. Yakni Nasrani. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وإبراهيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله Mahasukti, Mahadiri Allah Ta'ala, Mengkaitkan kepada Allah Ta'ala, Wahai Tuhan Tuhan, Tuhan Allah Ta'ala, Ibadah Allah Ta'ala, Mahmud Ibudah Iradatnya, Daya Hulian Ta'ala, Ibadah kepada Tuhan Masyarakat, Semoga Wahai Allah Ta'ala, Mahadiri, Nabi Mahawasa, Innalladhina yubayinunaka إنما يبايعون الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما يكفر على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه فسيؤتيه أجرا عظيما قلنا له إنك ربك إسماعيل إن أجرت عبادك إن الله تعالى حتى في الظالمين ناشئ الإمارات بزيادته نانا ini bawahnya. Ibadah syukur sempurna. Dia ilmu-ilmunya menjaga kebenarannya. Jika Allah Taala iman yang harapkan ilmu Allah Taala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Menyaksikan inakul ibadah kata dibangun bulan bila bunlaku wahai Tuhan cintaku kabulkanlah bunlaku membawa Allah Ta'ala ibadah eksaksian bunlaku Nabi Muhammad dapat Allah Ta'ala mereka kata punya ibadah kata rumah sumur bahasa Islam maksakin cinta bahaya minuak Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, kepada Hadi. Kita cinta semuanya dengan Allah Taala. Hadiatu billahi rahmat. Makhluk Allah Taala kepada kami Tuhan. Bagi Islam ini dan apa kami nak? Wahai Nabi Allah dan dini Nabi Allah Taala. Wahai tempat yang bagi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ibadah kata Islam untuk ibadah makten bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhlukullah nabi la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Oh, babang. Berarti. Ikaw yan babang ito eh. Ito bumalik ako na partes. Pareho to. Pero partes na. Piso man. Ha? Piso man. Ano yung kasi partes? Pareho ka to. Yan, gagawa ka tawa. Pareho to. Ito bumalik yan. Ito bumalik ako. Pareng katod babang. Pareho ko. Pagkasabi yan. Pareng katod. Kami ang sa. Ha? Dalayan nyo man ini mamay ka. Jajakan, jajakan. Iya apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Parang katulad yung babang. Ang karaon na. Yeah! Okay. In English pa. Okay. Oh, itu keren. Alah. Bagaimana, Bang?
Tutup kain. Kain di sana. Tunggu ka mau. Empat, lima, 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 lima. Oh, dua itu. Makatukot sa tubig. Giling, amo giling pa to. Pagiling pa to. Ikaw na ba guys? Giling na dyan. Karena kamu itu. Linto ko, linto ko. Perawan. Malawat na akong kato. Allah. Ako pa mo pamunin. Ay, kung rin kasi nagkaduon sa buhay. Taga na masa-masa. Sa buhay. Apin, si Mem lang. Gamay din. Parakay mo na sa yan! Magkaroon pa. Babalik ka. Yan! Bato pa! Bato pa! Babalik ka. Kami siya pa. Babalik ka mali. Babalik ka mali. Talikuran. Dami na maon! Ako ka pa may... Siya isa. Ikaw mo nag-orient sa tibok mo. Napaway na ako. Sayang ka, daling ka, pagka... Sayang mo. Sayang na ba? Oh, sayang. Amoy na sayang. Okay, magaganda kita dua. Nalukay. Okay. Sibuk. Ay mo pa ni. Ikaw lera. Dili ka siya kada. Palaway ko. Dahon sini. Amoy ni na isu yung magdaon. Ina niya magdagan niya. Ina niya iwan naman. Ikaw ang kinapusan kalasahan, niat sinatay di kabutawanan. Minsan pa inangkangan, ikaw kunungan. Minsan bukod ikaw ang panangan, landuta sa kau kalasangan, apangatayan yayan, di tagaw pasaran. Lasa ayaw malupa, ajan sita sindua kita. Minsan inaginila ay muagaran. Dayan kalasay, dayang kaulungi, baran ko duay. Minsan ikaw yato
Urol-urol ko ba? Akad-akad ko. Ini na balihan manok ini balihan. Pada yang macam tu. Apa? Benar benar. Nak tak tahu. Oke, pakai itu kemudian pukul pakai keputusan. Iklong lah itu. Iklong. Pakai dong. Oke. Sa Nasi. Kaya pa paano ko sa tali? sungit inasawa mo. Jengit-jengit ka mo. Nakaon na kaya ko tumulo. Sana sumungit. Pero yung paguli sila. Nabian. Pareho na. Ayaw na ako sumungit. Kasi na. Nabihan na pareho. Sama-sama. Ay mo ikan waktu ya. Palu kaya. Oh, yari na ba pa? Ah, kamu. Kumon kamu. Oke, bagus magtulog. Mengenai kontrak, ayo kembali. Ayo, diambil oleh sekolah kita semua. Wah. depan-depan ini. Oke, Abe